Anya laki din! Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. Nuadda Ay na, pasensya kan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak kaw. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka no na patigapag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din nuadda ni Mia. Ha? Awisag ko maama pa nag-dinner jay town. Nuadda time na Pasensya kan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak kaw. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kinkwa na ngay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na. Apaman asumang pag. Nagatang mong ti sandal ngay bagbagam, Beshi. Nagatang kumutin ti dress ko. Nalpas ta mo tinanangan. Sa dino pa'y ti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid ta nga ruda? Wanlatan Kayat ko pa'y ti mapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak ang mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige. Agawid ta nga ruda. Into paminsan tulaangin ang mapantay dyan night market, Beshi. Mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti aginan Anya, imay mananday jay a Kevin itay, nanang? Wow, nanak ko. Nakuna nang awisan nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day jay alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tanday jay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok kan kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaangan itinasaya tanak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat. Ngam awan latta. Umay nga umay. Kasla saan ang makarik na nga awan feeling ko kankwana? Amo, mi anak ko. Kasjay dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang? Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan tirik nada. Saan da ang masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki din. Apay ngamin aya, insan Mia. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan makunakkan ko na. Adamot lang na Jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol? Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan? Oho, anyan tulangan nga ti apelyedo kmet no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos miyo marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat ama nagmulmul pa'y laang mati apelyedo naman. Oo na yan, insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo saan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay a Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko Kana dapat itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamot ngamin No bilang taiso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunak tumat. Anya lakit din. Apay ngamin aya at apelyedo na malagmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig akit na singpot di tao. Ay, basta.
Jack lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laeng. Anya? Basta, Jack kayat dayjay a Kevin na para kanya. Period. Oh, si kamot gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarungkarang ka. Nabayag mo na saan ka nakit kita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardengan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagkaw dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't amakita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Si kakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan di boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na? Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Si kakit dimat. Ala, wanan, napipya. Na makaalagak man. Una yan ta Kinod nga apelyedo na. Huh? Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta a Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni nanang akayat nakakano amam-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita?
Wen, agpakada kiti boss ko inton umay alawas. Iti kasta, makapasyarak man iti balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaysagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa Wen, umayin di balayo ni Jack into may alawas? Wen beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack? Umay kanto ija balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack kinod. Si kakit di man? Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, si kakit di mo. Ni Jack kunamlaang. Saan amasapol nga ibagam pa'y ti kinod? Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Wala. Anyamot ta, nagiti lalaki, anam-am mo. Malagmol-mol, kas kada kinod, apilyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ngam dayjay a Kevin kunakmanan. Naimbag nga oras yun, Nana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya ngaminan ti buo anagan mo baraw. Ay kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano kinod salsalan. Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, tajakulano kinod salsalan. Ayaw kisti ka matis. Ni, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan kumutin na nadanon ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na ajakulano kinod salsalan. Anya? Uray sika katagkatawa? Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak man mo, Jack kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano kinod salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumdum, man. Ala, katusto kumamatan ati pa nagkatkatawan. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, kinod, salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawin jay tao, ngam aging jay ta, agkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto ya kinabakit ka. Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano kinod salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyedo na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyedo na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy.
Jak laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay unayan ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayanak ko. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan-ayat ni Mia, auntie? Wen, nakita ko un kanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wen, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, auntie? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, auntie? Wen, kanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Miyamat. Saan na akayat ni Kevin, kaputay managmulmul ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaroman. Dahil tangarod ti magbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wen, may bagay launay kan kwa na ti apelyido na asalsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka anong agkat katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. O na yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan-ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko, itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan, ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim a lalaki. Agasaman, Jaculano kinod salsalan tinagan na. Nyalakit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Saan nakaguy-uyaw insan? Ngam pasensya ka na, ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta tilangan, Beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kas taunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawak atan eh. Makakatawak man. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak la malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapoy ti apelyedo na managmulmol. Yung ita, nakaragkarumat. Takinog, kas ka ta salsalan. Ay, ano laki din, Freshy! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.